Pozdrav ljudi, evo da vam se javim, nastavak što smo radili Renault 5, znači Getriba je unutra, sve je unutra kao što vidimo. Getriba je znači stavljena od Renault Megana, druga, jedino što sam morao sam ovaj nosač raditi drugi, oba, to jest nisu oba dvije nego samo jedna poluosovina je zamijenjena, lamela, korpa, to je sve zamijenjeno, Getriba je druga, već je auto vožen, ovdje ovaj nosač isto sam morao prilagođavati, tako da neke sitne preinake jesu, međutim auto je već vožen i sve funkcionira najljepše. Jedino gdje imam problema, a to je znači ovdje od ispod, od Renault 5 je Getriba bila ovdje odrezana pod koso, a od Renault Megana je znači ovak ravno, ne znam koliko se vidi, vidite ovdje je ravno, a od Renault 5 je ovak pod koso i međutim onda tu na ovu cijev ide nastavak što ide pod koso koji sam ja odrezao i sada jedino što budem tu zavario za ovaj šaraf i to je to ukratko, jer drugačije ne može. Probao sam neki nosač napraviti, međutim to ne igra ulogu zato jer nema mjesta. Druga stvar je ovdje tu se to šarafi, ne znam koliko se vidi, evo ga tu, i to se je otpustilo, tako da i sa druge strane se šarafi ovdje iza poluosovine, ovo tu, i ide znači okolo motora skroz, znači i to se spaja na Getribu i evo to je jedina preinaka Getribe. A mogao sam, žao mi je što nisam stavio Getribu od Renault Kangoo. Evo vam sliku kako izgleda obična Getriba, a kako izgleda od Renault Kangoo. Znači ona ima jedino ovdje negdje izvod za kardan, što meni bi čak i odgovaralo, ali dobro, nema veze. To bi onda bilo 4x4, što bi bilo ekstra. Inače je ovo sve super i jedino što sam kupio sam znači još gumicu ovoga tu poklopca koji moram zamijeniti jer mi tu ide ulje van, tako da zbog toga mi je cijeli motor manje više u rasulu. I eventualno još zupčasti da promijenim i Bosch pumpa me nešto zeza. Ovo je sad Lucasova, stavljao bi baš Boschovu, tako da kad izgleda da negdje zraka dobiva čim dok navinem gas, dok duže držim pun gas, ne baš pun, međutim malo više od pola, onda se dešava to da ostane 5 sekundi gas kak sam ga držao. Međutim to je neprijetno na semaforu ili raskrižju, tako da eto, ovo je manje više
to što se tiče toga. Znači tu mi je zaštita koja ide ispod motora. Znači jedino nam još preostaje ovo tu zavariti za ovu cijev koju sam stavio i staviti zaštitu, i ovdje sam menjao novi nosač motora prednji, zadnji je u ok stanju, trubu sam stavio novu, tako da tu sam imao problema sa hlađenjem, pa sam direktno spojio hlađenje, odnosno ventilator preko osigurača, da termostat, odnosno termoprekidač dobija struju odmah, a on prepoznaje znači kad treba ohladiti, tako da automatski uključuje ventilator. I to je to što se tiče preinaka. Dobio sam znači auto za kojih 10 na sat sporije, tako da još jedino gdje ima znači problema je vurica brzine, što ne pokaziva trenutno, ali izgleda da treba samo druga sajla izgleda da se razlikuje Renault 5 i Renault Megane koja ide u Getribu ovdje. Ne znam koliko vidite. Tu. Malo se vidi. Tako da, evo ga, manje više to je to.